Hello, ma'am. I nasi first lecture oina lecture number 1 da digestion and absorption je ma'am da I knowledge share tawjage aina khangja pa kai ado si je ma'am pre-med student amadi BSc tawba BSc at zoology da tawba student kai kana yengba yani si video je ado nasi basic foundation de hojage class 11 gi digestion and absorption chapter 2 gini mayam aina khangja pa knowledge che mayam da share to matam na mayam na chithab su ai chithab su yaw pa ya da mayam na yaw de ko te na khambi be adu mayam ai aina khangja pa knowledge khar du di mayam da share to jage adu mayam knowledge de loi kham nai de author maga manade author mayam lei arna author je aina study to author gi matang da ai knowledge le podo do hana she to jage aduna mayam sum knowledge ya ge ano no wa thijan biu mayam su ai su si an boina ai lecture je ai author de gi khangja podo mayam da she to jage okay horase akhoi digestive system sida ani thoe number 1 the alimentary canal and number 2 the digestive gland je kone accessory gland ha su yai ko accessory gland ha su yai ma'am ai ka spelling kenan soi ko ko yaw bu su yai dam na beer to biro sida le first the alimentary canal sida akhona subdivided tawe madude buccal cavity and esophagus number 2 the number 3 the stomach number 4 the rectum number 5 the anasana khaidwe hogi alimentary canal je aduga digestive gland sina mu part ahum tona khaidwe madude salivary gland liver and pancreas ana part ahum tona khaidwe digestive gland sida na amu ado mathang jada bige ado elementary canal je hajagra maduti buccopharyngeal cavity haina khaido pasuyawi adegi esophagus adegi stomach small intestine large intestine khaidoi sumaina subdivided 1 2 3 4 5 and khaidoi elementary canal je da koi elementary canal je I picture uzarke sida letter human diagram sida elementary canal je si pulap je oidone sida buccal cavity de har esophagus tegi stomach tegi small intestine tegi large intestine small la sa thadu ke sai si whole portion je koina discuss to done hojiki digestion deep system sida mayam noise pollution kitang taba yai ko ai sibota nungdang da shoot to zaine still aduda ai sorma telemina kano noise pollution taba yamna orna mayam beer to biro ado focus te dum ai watch dum mayam na focus biro alo selera ai no jai jagra buccal cavity se akhoi buccal cavity manung da akhoi na part ahum thonong khaidoe buccal cavity gi jaga sida palate vestibule and oral cavity and khaidoe ba ko adam mayam makha chatha padam yawrani aina hayapada although ma'am I is the only CJ emphasis crash course ki ta to bone ko aduna chithab su yam yawe still I gi quick revision ki ta samjal laga talak ke to mone ma'am da do detail video pamagade ma'am request to biro comment kumada ado I sanjar ke ma'am gi matuina request la pema to na do mayam ye channel da subscribe to view I human
ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ human of thing ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯡꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯇꯦꯠ ꯐꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯒꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ lecture apamba human psychology matangda lecture kam apange do mayam na haro do I semang na toge mayam gi response ki matuina I samjake okay adagi aina hojagre vocal cavity da param thoya palate vestibular and oral cavity ado palate china mu nasopharynx na oral cavity na adu mata khaidok to neba hojigi palate china aduga vestibular jina mamang thangmada yawrni aduga oral cavity ajina manung thangma khanjairong gi manung thangma size da yawdune tang ki taina size da adumai lera ado sida salivary gland je vocal cavity da leiduni ko salivary gland je akhoi khange class 10 da jo salivary amylase kuma thatoga starch kuma digest tawena starch se mostly 30% muk je sida vocal cavity da digest tawani aduga horen stomach na ma je digest tawroi aduga intestine lapada mu further digestion tawkani ba starch se remaining 70% da enzyme gumba ma'am thatoga ko I handwriting chu kitang thibani aduga spelling chu mistake adum yawpa yai I thuna ina hono da nuaina I je dum manage tawna cope up tawna tawda I kui yap thijangreba ado still mayamna gyan tanam de dum ijage ado salivary gland haise akhona sidai leira secretion of lubricating fluids containing enzyme that break down carbohydrate thuangamba enzyme thatoeba ko salivary gland jida adagi mathangda si vocal cavity mingda akhoi alimentary canal ki part second part ta esophagus le do si esophagus ki part ne size esophagus paring ne esophagus sida peristaltis tawraga food chesum makha da chalalaga stomach yo hangi doine ba chada di enzyme kem thadokte stomach te enzyme thadokpa horni adagi small enzyme am thadokpa makal thadokpa horni adum makha ta pa lecture da dum man da panjarage important am oibal yam detail oiba chapter ne si je digestive system je yam chu sangba chapter ne ado ai lecture khaidoga taksar ke man da adagi pharynx da hoina muscular propulsion of material into esophagus haina higher my definition je aduga pharynx se hoina part home tona khaidopa nasopharynx adagi esophagus and laryngopharynx ana khaidoeba ko adagi adum makha ta person yawrani mayam makha sum yengdabiro maratal lepigano lecture je full day mbio mayam loina knowledge kana phangdoine aigi knowledge su keno tawre mind ju dum activate tawre knowledge je adu mayam ju khanghau jare arna mayam je at the same time benefit phamina den simultaneously arna mayam ju cope up to biro lecture je aigi lecture makha tarpa mayamna adum engonda request tawro adugi matungina I samjarke mayamda okay sida esophagus haje the layer transport of material to the stomach tabamdo adubo akoina esophagus hai material je food oiba yai ko stomach ta ja da mathangda stomach hai ana makha ta jage esophagus ki da matung esophagus food se tarani ko ado stomach ni otne stomach se akoina ka hai chemical breakdown of material by acid and enzyme mechanical process through muscular contraction da breakdown to the food kuma man da or particular some substance ko such as
proteins are digested tawiko at stomach ta mostly ko aduga atei still are remaining some substance like nucleic acid kumba sidi breakdown tongam de akhoi stomach ta moina small intestine da enzyme ka to aga thadorani adam yamna enzyme da myam bane myam keno human psychology jide akhoi hachang da chatha myam metabolism myam do kangmena yamde body chu bane adubu board chu dana ai technique myam sineba board chu ai chu reba ado board chu dana technique to myam thigal la isana da ga pneumonia sina ga enzyme makal myam pha ga hausi ai ju keno line khang pangamine ba ado myam du share to ge du technique myam da ado adum ai lecture aina thala pada myam share to bio amadi like to bio adai ai channel da subscribe to bio adu ai ngonda motivation le ga up to them myam keno lecture myam thaga char ke myam da okay small intestine je sina sida thadoi enzymatic digestion and absorption of water, organic substance, vitamins and iron myam to ani stomach small intestine da adagi small intestine da loiga mathang da sikam jaga size leba sikam aina sikam jaga sidagi large intestine ja khidoine ba large intestine khadang chaw bani small intestine na khara big pani diameter aduna bu maming je small and large side of pai wane ba adum maximum absorption di kano da tawdane ba stomach small intestine small intestine da maximum absorption tawni ko aduga sidana only concern substance kadang stomach ta tawane maide large intestine enzymatic digestion and absorption of water, organic substance, vitamins and ions tawra vitamins and ions mostly tawe large intestine na small intestine dadi vitamins jam pangna di tawdabani aduga such as kano glucose kumba adagi starch kumba je tawba hodane small intestine majorly small intestine jida mo ahum thongna khaidoe madudi duodenum kwai hokpai jaga da adagi jejunum adagi ileum khaidoe aduga matungda kwai lorakpada sikam manam jaga myawne sikam ji jaga jidagi kaino tawdone large intestine form tawgidone sikam jida khoina symbiotic bacteria ka kam yawe moi khoi human da kanaba bacteria ni ko moi je moina undigested food to mo further breakdown to ka khoida vitamin ka minerals ka na deliver to the near hachang part mem da my lemine adum makata pa yosa ga ma okay adagi liver is a khoina secretion of bile je liver da to iko bile je sing mai di kano da thadop store to ra kona thadop pani gall bladder de gi ko gall bladder dagi thadop pani bile je मैम ऐसे कितन थूना चप मैम दम नुहाई दे दम हाबिरो वीडियो दा आई मसागे आई जे कनो तवेबा ऐसे मैदे लेक्चर तवददि आई हम लेक्चर ने अदुना आइडिया याम पालेट्री अदुना इसाना आई मेमोराइज तवबा लाइक पाबदा याम थुना कनो yam thuna speed ta panang ngamna hona tawbagi anam ai yam thujalle ba posa kaida chamjalle ado man ta thabi ro haide ta thabi ke ado man comment bibiro ado man share ju to bio man ado subscribe ju to bio ai channel da adu matuina ai motivated wa video ma kha ta na sum chencha to ne ko okay am mention to ai promotion to mala ne okay aside ai hard goal bladder je storage
and concentration of bile and I hajagrewa the gallbladder the torn and do a foreign corner common bile duct the sekido never hepatic the anama left right hepatic the ana ama liver tholakani adagi gallbladder the cystic the anama chlorocystic cystic the ana tholakani do common bile duct targa intestine the amu pancreatic duct kasamjana do ma'am makata pa ma'am do dum panjarage okay adagi pancreas laira pancreas khogi kaino ni ko exocrine and endocrine gland ne ma habidi heterocrine gland ne ba ko hetero gland spelling ji kan so ba yaw ngani heterocrine na mismana heterocrine gland oi bane ko pancreas which means exocrine jo endocrine jo hormone thado exocrine na duct tagi hormone surface the hormone man saithu tham de ne ba duga ahogi blood capillary man lo sa ki de ne ba hormone sai ko jaga da dagi endocrine gland na ahogi insulin ne adagi glucagon ga insulin ga thadu te ne alpha cell na glucagon beta cell na insulin thadu te ne ba aduna mo endocrine system la ni aduna phaja aduda dep ta to tharashi mayam ka makhata da ge sida lera ai si ppt jai aina aina primeta ta aina online material ke ga log pa ma'am dane ma'am da share to jai cha sila buccal pharyngeal cavity hade buccal cavity plus pharynx aduga buccal cavity harni ba buccal pharyngeal cavity adana ma'am da ai haga da wasi buccal cavity da number 1 da buccal cavity jada hoina vestibule number 2 da na palate number 3 da na oral cavity haina ahum thona khaidokani ba sijna buccal cavity sade ba buccal cavity sade ne adagi pharynx na number 1 da nasopharyngeal GEL nasopharyngeal nasopharyngeal na yawani ai spelling ji so la number ya nasopharyngeal odane nasopharyngeal adagi number 2 dana esophagus hagera esopharyngeal hagera yare yada number 3 dana hogi larynx go pharyngeal. In other way, nasopharynx, esopharynx, and larynx hagadum simply has a easier ke amu top way the muka. Okay. Number 1 the akoina pharynx the kaido to say nasopharynx. Number 2 the na esophagus. Number 3 the na larynx harne LARYNX haga kwa larynx ma'am noise pollution kha ta ba ai suruma ta le bane still nungdang na number ya do
ꯍꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯗꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯣꯏꯁ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯔꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯅꯦꯁꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯀꯣ ꯅꯦꯁꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁ ꯂꯦꯔꯤꯡꯒꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯂꯦꯔꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯠ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯦꯂꯦꯠ ꯀꯣ ꯄꯦꯂꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅꯦ ꯅꯁꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤꯅ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕꯁꯦ ꯄꯦꯂꯦꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕꯁꯦ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕꯁꯦ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯂꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯜꯚꯥꯅ ꯌꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥ ꯀꯥꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯔꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯊꯤꯡꯗꯣꯛꯑ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯎꯜꯚꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯂꯦꯛꯆꯔꯗ ꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯔꯗꯔ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯇꯁ ꯇꯧꯕꯗꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯤꯛ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯧꯒꯦ ꯑꯩ ꯂꯦꯛꯆꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤꯗ ꯇꯪ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯇꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯪꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯤꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯌꯣꯠ ꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯪꯁꯦ ꯁꯝꯖꯟꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯅꯦꯂꯝꯒ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯌꯣꯠ ꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯕꯣꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯕꯣꯟꯗꯤ ꯏꯁꯇꯥꯄꯦꯁꯇꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯀꯣꯃꯣꯁꯟ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯇꯧꯕꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯁꯣꯟꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯣꯟꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯧꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯗꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯁꯦ 10 ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ 11ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯆꯣꯡꯈꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 10ꯁꯤꯗ ꯂꯨꯏ ꯇꯧꯅꯔꯒ 10ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯧꯗꯗꯅ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯆꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯃꯈꯥ ꯄꯤꯊꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯄꯦꯂꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯐ ꯄꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯔꯨꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯔꯨꯒꯦ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯠꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯤ ꯔꯨꯒꯦꯁꯤꯅ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯐ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯕꯛ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯐꯝ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯨ ꯐꯣꯝ ꯎꯜꯄꯥ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯔꯨꯒꯦꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯠ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯇꯨ ꯍꯣꯜ ꯐꯨꯗ ꯇꯨ ꯆꯤꯎ ꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ
ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯆꯤꯎ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ PPT ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ PPT ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ PPT ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯇꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯋꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯊꯨꯏꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯗꯗꯤ ꯇꯧ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣ BSc ꯖꯨꯂꯣꯖꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯦꯛꯏꯈꯩꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ PPT ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯏꯠꯀꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯎꯠꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯑꯝꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ various type of movement generated by muscular external layer of the small intestine. This movement held in the through mixing of the food with bile, pancreatic juice, and intestine juice in the intestine and thereby facilitate digestion. Pharynx has a common passage for food and air. ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯤꯔꯤꯡꯁꯀꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯁꯦꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯩ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁ ꯔꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤꯗꯕꯅꯦ ꯐꯨꯗꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯏꯌꯔꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯀꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯆꯪꯉꯤ ꯋꯤꯟ ꯄꯥꯏꯞ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯒꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯨꯛꯀꯦꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯦꯔꯤꯡꯁꯀꯤꯗꯗꯤ ꯈꯨꯝꯖꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯔꯇꯤꯂꯦꯖ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯄꯤꯒ꯭ꯂꯣꯇꯤꯁ ꯀꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯤꯁ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯨꯅ ꯂꯦꯔꯤꯡꯁ ꯀꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯔꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯀꯤꯌꯥ ꯆꯪꯐꯝꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯕꯣꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯀꯤꯌꯥ ꯆꯪꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯤꯟ ꯄꯥꯏꯞ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯃꯥꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯨꯂꯦꯠꯀꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯗ ꯆꯪꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯅꯥꯁꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯑꯣꯔꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯑꯦꯟ ꯂꯦꯔꯤꯡꯒꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯦ ꯅꯥꯁꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯑꯣꯔꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯂꯦꯔꯤꯡꯒꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯥꯁꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ it is lined with pseudo stratified ciliated columnar epithelium ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯥꯁꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯦ pseudo stratified ciliated columnar epithelium ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ pseudo stratified ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ pseudo stratifiedꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯁꯇꯤꯕꯨꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ pseudo stratifiedꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯗꯕꯗꯣ ꯄꯤꯁꯟꯕꯤꯔꯣ stratifiedꯁꯦ MCQꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ stratified columnar epithelium ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯦꯁꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯇ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗ cilia move mucus down towards the most inferior part of the larynx ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
ꯂꯦꯌꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁꯁꯦ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯂꯥꯏꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯅꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯚꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯣ ꯏꯟꯊꯣꯔꯛꯅꯕꯀꯣ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯀꯁꯀꯨꯝꯕ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯦ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯁꯦꯀꯣ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯨꯋꯥꯔꯗ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯏꯟꯐꯦꯔꯤꯌꯔ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯣꯃꯥ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯣ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯅ ꯏꯜꯂ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯦꯔꯤꯁꯇꯦꯂꯤꯁ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ It also exchanges small amount of air with auditory tubes to equalize air pressure between the pharynx and the middle ear. ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯣꯀꯣꯃꯣꯁꯟ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯈꯪꯖꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯝꯃꯦꯕ ꯑꯃ ꯅꯦꯁꯣꯐꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯔꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁ ꯀꯣ ꯑꯣꯔꯣꯐꯦꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ it lie posterior to oral cavity and extend from soft palate inferior to the level of hyoid bone ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯃꯦꯟ 1ꯁꯦꯀꯣ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁ ꯅꯥꯁꯣꯐꯦꯒꯁꯅ ꯃꯊꯛ ꯑꯗꯩ ꯂꯦꯡꯒꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯅ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯁꯣꯐꯦꯒꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯦ it lies posterior ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯣꯔꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯦ and extend from soft palate ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ soft palate-ꯇꯒꯤ inferior ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯀꯣ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯃꯤꯈꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ MCQꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯠꯂ ꯍꯪꯊꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯀꯩꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ